Yes, reka nongere mbasuhuze, nongere kandi mbahe ikaze muri aya makuru yacu muri iki gicamunsi, aho tugiye kugenda tugaruka ku nkuru zikomeye cyane. N'amakuru rero n'ubundi agaruka n'ubundi kuri intambara ikomeje guhanganisha ya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tutibagiye n'igisirikare cy'ubundi gifatikanyije rwose na FARDC mu guhangana n'umutwe wa M23. Muri aya makuru yacu ni munyemerere tubabwire ko rwose tubazane amakuru mashya kubivugwa ku bigendanye n'ibitero byari bimaze iminsi biri gutegurwa hano mu gihugu cy'u Burundi byo kwigarurira umujyi wa Uvira. Amakuru atariho ivumbi, ubu tuvugana amakuru aremeza ko za ngabo z'abarundi zari zimaze iminsi ziri kwitegura zirunda hano ku mupaka. Ubwo navuga umupaka w'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. My friend, izi ngabo ubu tuvugana nta numwe rwose donc baramutse nababwiye ngo batake, ubanza nta numwe ushobora kuba yaza ngagiye kwataka, kuko makuru namaze kumenya nuko bamwe ahubwo abenshi ngo batangiye kugenda bashyira muri iki gihugu abasirikare mo kugenda rwose bagenda, abenshi ngo akaba ari no kwigira kwikorera imirimo y'amaboko. Donc iby'urugamba muri ariyo rwose barayitakaje, nta nushobora kuza kurwana hangaha. Ahubwo ubu tuvugana ubu abasirikare b'abarundi benshi bari kwirukanka berekeza ahantu bita Ibaraka, kuko ngo Ibaraka ngo hari ahantu hari icyambu cyangwa se ubwato bushobora kuzabafasha guhita bambukiraho bose bakava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakajya hehe, bagasubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi bifashishije ubwato hano za Baraka. Ni naho honyine basigaranye mu by'ukuri ho kwambukira, ahandi hose bisa no byamaze kwanga. Iyi M23 iri mu mirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano ikaba irimo kugenda nayo isatira iyi Baraka, ariyo mpamvu abarundi zingabo z'abarundi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri kurwana umuhenerezo zambuka zigenda. Ejo barwanaga mu gace bita Makobora karafashwe, hari kugira ngo ugere za Baraka harimo uduce twinshi kugira ngo ugere n'urugendo rutari ruto n'urugendo rurerure, ariko nyine bari kubikora binagomba kugera, bagomba kunabikora kandi bikagenda neza. Ngero ndimo kubikurikirana ubu tayari namaze kongera kubyinjiramo nyuma yuko rwose remaze iminsi myinshi rwose ndwaye malaria navanye hariya za Bugarama cyangwa se hariya n'ubundi muri za Kamanyola. Ubu rero rwose meze neza, murumva ko nijwi ririmo riraturika tayari, kandi namaze kuba nongera kwinjira neza sasa neza byeruye hano kuri iki kibuga cy'imirwano. Ejo bafashe Makobora, imirwano ubiri kubera ahantu utango ni Munene rero na agace n'ubundi nako uba kari mu nzira n'ubundi werekeza za Baraka. Mwango nibava no muri Munene barahita berekeza ahantu twango ni Swima, bave Swima berekeza bagera ahantu utango ni Kabumbe, bava za Kabumbe bagera mu gace bitango ni Kakondozi, bagera ahantu bitango ni Mboko, bagera ahitwa ngo ni Nundu, bagera ahantu bitango ni Rusenda, bagera ahitwa ngo ni Rweba. Donc bagomba kurwana mpaka bageza ahantu bita muri Fizi, ariko urumva bagomba kubanza bakagera n'ahantu bita za Baraka. Niba mara kugera rero hano za Baraka bazakomereza ahantu bita muri za Katanga, bagera ahantu bita muri za Fizi tayari. Ubwo bivuze ngo abarundi ibibazo bizabigiye kubagwira, kuko nta nahantu na hamwe ashobora kuba bakongera kunyura ngo baje hano muri Kivu cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, keretse gufata indege byonyine nibyo bazabasigaje. Nka Neva akaba yafata indege, cyangwa n'undi murundi wari wese udahawe uburenganzira na M23 akaba yafata indege ikamwerekeza Ikishasa, akaba ariho atangirira kwinjira mu butaka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 nimara gufata Ifizi kwa heri tayari biraba birangiye, tayari biraba birangiye. Ubu rugamba rero hasigayemo uduce tungahe kanze ntubare. Reka tubanze twamamaze duhite tuza dukomeze sasa. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso,
diyabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompoe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 kazi muri Prime Health Infinity. Agace kamwe 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bakabageze muri Fizi. Ariko dukurikije umuvuduko bari kurwanaho n'uburyo kizingabo ziri guhunga urugamba, ubundi nukurushwa n'urugendo gusa kuvuga ngo baragenda igihe kingana gite bari mu nzira, niba ari cyumweru niba ni minsi ngahe, naho ibigendanye n'intambara byo izingabo zirimo kwirukanka byo ku rwego rwo hejuru. Ubwo icitwa umurundi n'uwaba ari muri Kivu y'Amajyaruguru uri bubatambutse, ubwo narahita hinduka umuzarendo cyangwa se leta hinduka umusirikare usanzwe. Abantu no batari bazi ikintu Uvira imariye uyu mujyi wa Bujumbura, ubu ndakubwiza ukuri bamaze gutangira kukibona. Abantu bari hano mu za Bujumbura niyo mutarabibona muri iki gihe kigiye kungana n'icyumweru MV turifashe umujyi wa Uvira, mutegereze ibyumweru 2 muraza kwa muri kubibona neza, kuko namenye ko yewe yaba n'uyu mujyi wa Bujumbura ahanini waremwaga cyangwa se uyu mujyi waremwaga, watembererwaga, wagendwaga, wacuruzwagamo cyane n'abaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igitoro icyinshi cyavaga hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Donc hariya ubuzima bwatangiye kuba ubundi hano mu gihugu cy'u Burundi. Nayo mpamvu Gisekedi yari yaritabaje Fashi Beto na Evariste Ndayishimiye akamwitaba ngo vuba bitewe nuko nyine urumva ko hariya ahantu ahafite byinshi aba agenda cyangwa se abaturage biwe bagenda bahasarura. Murumva rero ko ibintu bimeze nabi cyane, ibintu byatangiye kugenda bikara. Imirwano irakomeje nanone nako suko yizandege zitagira pilote zikomeje kugenda zirasa hano uyu murenge cyangwa se mu banyamurenge, ari nako kandi twirwano MRDP twirwano bakomeje kugenda birwanaho. Gusa sinzi icyo Evariste Ndayishimiye arimo gupanga, kuko andi makuru mashya namenye atari meza nuko ngo ahitwa za Kirundo ngo ari kuharunda abasirikare benshi cyane ndetse n'ibikoresho byinshi cyane. Niba ashaka kwa Afrika ya bimwe yigeze gutangaza ngo MV ngo niramukira imurashe imwatatse mu gihugu cy'u Burundi ngazaca mu Kirundo, niba ariho hagiye guca sinzi, ariko ingabo nyinshi inyizi rwose ngari kugenda zirunda ahantu bita mu Kirundo. Sinzi rero ngo bibyifashe bite. Hanyuma mu yandi makuru dufite n'ubundi hano kuri iki kibuga cy'imirwano, ni inkuru n'ubundi zigaragaza ko hano i Bujumbura ngo indege ivuye Bujumbura ubu igiye Kinshasa, ariko ntabwo turamenya ngo ijyanwe n'iki. Gusa Vincent mugenzi wanjye ahuza bikurikirana, ese iyi ndege ihagurutse Bujumbura ijya Kinshasa igiye mu biki? Nasize mugenzi wanjye arimo kubitohoza, ubwo mu kanya gato ngiye kuza mushyireho turebe mu by'ukuri twumve uko ibintu bimeze. Ariko ku rundi ruhande wari kare naho FDLR yagabye igitero gikomeye mu gace bita ngo ni Tuwanane, ngo ahitwa ngo ni za Tuwanane yahagabye igitero. Aho rero hose ni imirwano, haba hano muri za Masisi, naho bikava ko FARDC ngo yongeye kurasa ikoresheje n'ubundi indege, aho yarashe kuri position yo mu 23 ahantu bita ngo ni ahitwa ngo ni Burora. Aha rero ngo ikaba iyi ndege yagize gutya iraharasa, ariko abanyamurenge rwose nubwo bari kuraswaho cyangwa se Kinshasa ikomeje kugenda indege zabo zikomeza kugenda zibarasaho zigasenya inkambi zabo,
nabonye rwose abanyamurenge pe nubwo rwose bari kubona biri kugenda gutyo MV turana ikiri kuri tarahura neza natwe ngo bafatikanye neza bahuze bye, ariko baravuga bati uko byaba kose nibura uri buze kurokoka mu minsi iri imbere ibintu biraba bimeze neza, inzira zose ziraza gufungurwa, kuko izi ngabo z'abarundi nazo ntabwo zikigira ahubwo ziri kugenda nazo zisa n'izirwanaho, ziri guhunga zerekeza ahantu bita za Baraka. Nuko rero ibintu bimeze. Reka wenda tubanze turebe Vincent kugira ngo nawe tumanukane, kuko urabona nka nare musize arimo arashaka inkuru y'indege, twumve uko ibintu bimeze, none tugenda tureba n'izindi nkuru nyinshi cyane. Ariko icyo mwamenya cyo uru rugamba mw'abantu mwe, urugamba rurakomeye, uru rugamba rurakomeye. Wiriwe neza mutangazaji Vincent? Urakomeye? Ndakomeye ndashima Rurema. Aha, ndumva ijwi rwose rimo guturika nta kibazo. Bise iyi ndege ihagurutse Bujumbura, nari nsize mu kanya rwose ukirimo kuri telefone urimo gukurura uri gushakisha ikiyaba kijyanye kihagurukije Bujumbura kiyerekeza Kinshasa. Umaze kwakira amakuru avuga ngo iki? Amakuru mbona nuko bivuga yuko Tshisekedi ashobora kuba yavuye mu Rwanda none akaba agiye guhura na mugenzi we w'u Burundi. None bakaba bagiye bajya gutegura neza urugamba rwo kwisubiza Uvira nk'uko bari bazindutse n'ubundi babivuga bakoresheje wazarenda. Ubwo yaba yahamagajeho se buriya ubwo neva, kuko urabona ni indege ihagurutse Bujumbura. Amakuru nabonye Bujumbura nuko yavuye nyine i Bujumbura itwaye neva, ariko mu gitondo yarabanje no kwambuka abasirikare ba FARDC nyine bava mwa bino bice bya Bujumbura banyura Tanganyika. Abari bahungiye buriya mu Burundi barabasimbuje bafata abandi bashya. Aho hantu ntago ndimo ndahasobanukirwa. Donc baba badirishije bafasha abasirikare bamwe abavana muri Kongo baca mu Burundi bayohereza abandi bashya. Bohereza abandi bake bava Kongo aho bari bajyanye ba mbere bagize ikibazo cy'ihungabana bakaba batabasubizayo. Ariko none umwuka byaramwe. Ariko zarumva iyi nkuru ibitaryo idasekeje kuyumva ngo bagize ikibazo cy'ihungabana. Bagize ikibazo cy'ihungabana kubera amabombe yo mu 23 yabahamuye. None se ubwo ayo mabombe yabaga yabituye ku ruhande kubingana bite ko wa munsi natwe twatwituraga iruhande ko tutahungabanye vise banzi urumva twebwe twituye uruhande wa munsi ariko ntitwahereye Masisi. Ntabwo umuntu wahereye Masisi rero amabombe yandi mu ruhande kurinda agera muri Uvira. Urumva ni ikibazo kuzenguruka intara ebyiri. Ni ikibazo byo cyakoze. Urumva ibyo byose rero byarabahamuye bituma bazatira mu tubagurishe n'umucugane muramenye. Bagiye gupanga ibikisi nta nibyo intambara. Nibyo kuko amakuru nabonye n'ubundi afitanye isano nabyo cyane cyane ko yagiye na Rwanda gushaka umusaga. Ibyo byose rero bifitanye isano n'imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, bati twisubize Uvira, twisubize Bukavu, twisubize Goma, twisubize Masisi ndetse n'ibindi bice. Ngabo z'u Burundi ariko ngo byaranze pe, ngo bamwe ahubwo ngo batangiye gucika bakajya za Dubai ngo kwikorera ya mirimo y'amaboko n'ubundi ibayo basanzwe bakora abantu benshi bari gushirira muri biriya bihugu by'Abarabu. Ibaze barenganya ariko ari wowe wakora iki? Ariko harahaba n'amafaranga ho hariya rwose ngo hari amafaranga. Urabona wakomeza gukubitwa kuriyana gucota ugakomeza nyine ugatega n'amaboko n'amabuno byose ngo bakubite. Wajya kwishakira ibyo bikoroto kuko biba binariyo kabisa. Hari uwagize gutya rwose mu minsi iri imbere uriye w'umurundi yagiraga gutya akamvugisha akanagira gutya kajya kubona nkabona akoze ku kawadi limiti nkabona ashireho nkavuga nti kabisa ntubanza haraba naho biba bimeze neza hari i Dubai. Reka dukomeze vise tujya ku yandi makuru kuko amakuru ni menshi cyane. Ubu ndimo ndabona amakuru avuga ko ahantu bita ngo za Kisangani. Iyi nkuru reka tuze ni igendanye na UPDS, reka tuze kuyigarukaho mu kanya. Reka ahubwo dukomereze ku bigendanye n'imirwano, tubanze tugaruka ahantu bita muri za Warikare ngo aho FDL nayo ngo yaba yagabye igitero karundura, igitero gikomeye
mu gace bita ngo nitubonane. Iyi mirwano iteye ite nk'umuntu wahoze abikurikirana? ibyo mbaze nibyo ko byagenze muri Warikare. Mu gace ka Tubonane nyine habaye imirwano hagati ya FDL ndetse n'abaturage. Yego. Cyane cyane ko kano gace kari gasanzwe n'ubundi gafitwe na FDL ariko ibuza abaturage umutekano amanywa n'ijoro. Byabaye muri iki gitondo mu gace bita Busurungi aho FDL n'ubundi yahitanye abantu bagera muri 4. Abandi benshi barakomereka ariko turacyashakisha amakuru y'umubare nyirizina bakomeretse kubera ko si umudugudu wonyine, hari umudugudu bita Bwishuruka, Kawudu, Katambira, Busurungi. Iyo ni imidugudu yose yabaye n'imirwano. Turacyashakisha tumenye nyirizina abaguye uko bangana ndetse n'abakomeretse uko bangana, kubera yuko byaje kugeraho na Mayimayi ijyamo. Urumva yari imitwe myinshi FDL, Mayimayi, ariko yose igamije kugira n'abo baturage. Amakuru turaza kugenda tuyamenya. Reka twikomereze ariko no muri za Masisi naho ngo FARDC bongeye gukora bakoresheje indege mu mapozisiyo ya M23. Nibyo mu mapozisiyo ya M23 aherereye aho bita Burora. N'ubundi FARDC ikoresheje indege yabo ya drone baharase mu gitondo mu saa 5. Akaba ari igitero cyari gikomeye bibasiye nyine ibintu bya M23 biri aho yitwa Burora, ariko bikaza nyuma yuko n'ubundi hari ibindi bitaro byabayeho bitanya Byondo, Masisi Centre, Bukombe ndetse na Katare. Ibyo ni ibitero byinshi bigenda byisubiramo, yaba ari Masisi yaba ari Minembwe aho bita Rwitsankuko. Mu gitondo hari habaye ibitero, n'ejo ku mugoroba byari byabaye mu masaha byongeye biraba Rugezi, hangirika n'ibintu byinshi ndetse n'abaturage benshi barakomereka. Mu itangazo ryasohowe na ASM 23 yamaganye ibyo bitero, Moise Nyarugabo yamaganye ibyo bitero, ariko nakwirwa none yasohoye itangazo yamaganye ibyo bitero. Numa kanya ndaza kurinyuramo nabyo twumva icyo ahubwo n'ubundi nyine kuko ari itangazo rigendanye no kwamagana ibitero, fatira ahubwo ni itangazo basohoye mu kanya. Biragira biti ni ibitero bishya byibatsiye Minembwe, Mikenge, Hoprato muri Sud Kivu. Bakavuga yuko MRDP kwirwano yamagana ibyo bitero bikozwe n'ingabo za leta, FARDC, ingabo z'abarundi, Wazalendo ndetse na FDLR. Ibitero byaba ku itariki 13 ndetse n'itariki 14 na 15 hakoreshejwe inzira y'ubutaka ndetse na drone. Bakavuga yuko ari ibitero byibasiye cyane cyane agace ka Rwitsankuko, Rwezero, Rugezi, Kabanju ndetse n'utundi duce twegereye hano dutuyemo cyane cyane abanyamurenge. Akaba ingabo z'abarundi, FARDC na Wazalendo bagabye ibitero bakoresheje abasirikare babo barwana ku butaka, bibasira amashuri, barayasenya, bibasiriza n'abaturage, ariko bwahebuje hagakuza n'indege za drone na SQ-25 bica abaturage benshi. Kugera isaha baracyabarura nk'uko itangazo ribivuga. Bagakomeza bavuga yuko mu bihe bitandukanye Fizi, Mwenga na Uvira bigaragara yuko ingabo z'abarundi n'ingabo za FARDC na Wazalendo na FDL bakomeza kugaba ibitero bagamije kumaraho ubwoko bw'abanyamurundi. Bakavuga ko batazakomeza kwihanganira ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ibitero byo harase ubwo bibuze kurangira harako nabonye izi ngabo gihe zigifite uburyo bw'aho bagomba guhagurukishiriza indege, mu by'ukuri kurasa kubihagarika bizagorana. Kurangira byo biragoye kubera yuko usibye ibi bitero hari n'abasirikare ba FARDC bari barahungiye za Masisi bavuye za Uvira. Ubu ngubu barimo n'ubundi barajya mwabi mu bice bya Tanganyika, aho bakuru n'ubundi nabonye avuga yuko ari uburyo kugira ngo bifatanye n'izi ngabo zindi ziri za Tanganyika ziri kuva mu Burundi. Noneho bakaba ibitero mu bice bitandukanye nk'uko babigabwe hano za Minembwe, za Fizi, za Gahwera, za Mikenge, za Muhavuta na za Rugezi, n'ubundi bakigamije kugaba ibitero ku ngabo za ASM 23.
ubwo turaza kureba ariko namenya amakuru ko ngo bari guhungira ahantu bita za Baraka kugira ngo kuko burango Baraka ngo hari icyambu cyangwa se amato agera mu gihugu cy'u Burundi bigaragara ko bari ahangaha ngo bari guhita barundi bari kuhahungira bava mu bice byinshi kugira ngo bafate amato basubire mu gihugu cy'u Burundi. Abari guhunga nyine ni babandi nkubwira bahungabanye ariko bari kubasimbuza abandi bavuga yuko ngo bari bashoboye urugamba ariko bakazana n'abandi bakuye Kinshasa bari babanje gusitationa Bujumbura noneho akaba aribo binjirana Tanganyika na Karemi bazamuka za Fizi kugira ngo bakomeze guhangana na M23. Yes, twakomeza tukareba n'ubundi ahitwa za Rugezi nyuma y'uko FARDC iharashe ikoresheje drone mu by'ukuri ngo hangiritse donc ahantu barashe ngo hangiritse byinshi ako gace kangiritse cyane byo ku rwego rwo hejuru. Ni by'amakuru dukesha M23 tuvuga yuko kano gace kangiritse ibintu byinshi kitwa Rugezi nyine n'ahantu bita mu Bavusha Davera na Mikende hatenyutse amashuri hakuruka ibitaro amasantere de santé ndetse n'ubuzima bw'abaturage burahasigara ari benshi abandi barakomereka ariko byabaye mu masaha rero nyuma y'uko hari igitero cyari cyagabwe na drone mu gitondo ariko na saa sita kugabitse aha nguko ngayo rwose andi makuru nanone tukaba turi bukomeze kugenda tuyareba aho n'ubundi ahitwa Fizi ngo FARDC na Wazalendo ziri ahitwa ngo ni Mboko zahikuye zari ziri mu gace bita ngo ni Mboko. FDLR na FARDC bari ahantu bita Imboko bahavuye batabarasheho byagenze bite? Ni mu birometero 45 uvuye mu mujyi wa Uvira bavuye nyine batarasheho nk'uko bivuga ariko bakomeza n'ubundi bajya za Baraka ndetse na za Karemi kugira ngo bazabanze bahabwe amabwiriza mashyashya n'izo ngabo nshyashya zivuye mu Burundi zivuga yuko zize kwihorera kuri AFM 23. Nyamara M23 kubakubita abasi bamwe bari bavuye muri ka gace aba bari muri ka gace twari turimo kuvuga ku munsi w'ejo kitwa ngo kakandi kari Mabara ya mbere kanze nkakubwire kugira ngo bigende neza ko ni ka gace uvuye hano muri Uvira bari bahungiyemo kitwa ngo ni gace ubundi bari bavuye mu gace bita ngo ni Makobora ya mbere noneho niba ubwo ngo bageze muri aka gace banyuze ahantu bita ngo ni Munene Swima Kabumbe n'ahantu bita ngo ni Kabondozi bahita bagera muri aka gace ubwo yuve turi kwirukanka nubango abani bamwe bavuye muri Uvira yuve turi kugendera Uvira bahungira hano babona biranze barakomeza nyine bari kugenda bahindukira ariko tageti batango kugira batumburwe na bagenzi babo sinzi nje ndimo ndabona yuve turi urugendo yakotangiye rwo kugera ahantu bita za Fizi kugira ngo igere ngo utu duce twose turimo no twaruvuze turimo ubwo iri kugenda bakubita bimuka mpaka ariko wenda reka turebe bari baje kubasimbura turi ko hari icyo bazakora hari namba baje kubasimbura nuko uhagarariye ubwo Amerika avuze ko ngo Repubulika Demokarasi ya Kongo ifite uburenganzira bwo gutumira abarundi bakaza kubafasha kurwana n'ababateye ibyo rero byashubije imbaraga mu barundi bituma bagaruka nyine kongera guhangana na M23 ariyo mpamvu bari kubohereza abasirikare bake ariko ku rundi ruhande n'ubundi nta tegeko rihana rwose abarundi ngo kuba baragiye gufasha kuko niba ari perezida wabitabaje ni perezida ahubwo ikibazo ni uko nyine kujyayo ni ukukigaragaza ko batasobanukiye iby'iriya ntambara naho ari nk'undi mwanze nda nk'iyo bababwira bati muze mudufashe turi kurwanya nka FDLR cyangwa se muze mudufashe turi kurwana na ADF yari ko ari intambara bari gutabaramo ikumvikana ariko uvuga ngo ugiye gufasha umuntu kurwana ngo ugiye gufatakanya na kurwana abantu bari kurwanira kwishyira bakizana cyangwa se mu by'ukuri afite ikintu bari kurwana kandi kibasa n'ababujijwe mu gihugu cyabo aho ngo biba bimeze nkaho nyine niyo mpamvu ubona intambara y'abarundi yakomeje cyangwa se imirwano irimo ubona bisa nyine naho byakomeje kugenda biba amayobera ndetse ibihugu bimwe na bimwe ntibigende bibyumva iby'izi ntambara y'abarundi bivanzemo
bikaba ibindi ariko ku rundi ruhande nyine nka leta zunze ubumwe za Amerika nta kindi bakora vise, nta kindi bababwira, wo sinzi uko ubyumva. baravugishwa n'amabuye ntibabura kubivuga. Ibuye ryivugira buriya ntabwo ari Amerika ivuga gusa. N'ibuye rivuga hariya rigatuma bavuga ibyo babonye byose bavuga kugira ibuye ryabo bakomeze kuribona. Nabonye bari ngo ntabwo ari amasezerano y'amahoro ngo basinye, ngo ntabwo ngo bakwemera ko ngo bigerwaho nubwo babisinye, ngo igihe cyose rwose ngo M23 ngo bakiri mu mirwano hariya, ngo ibira bintu basinye ngo by'amasezerano y'amahoro Washington ngo nta kintu byakora niyo bagira bate. Wowe urabibona uteviza, urabona ko bizarangira koko nta gikozwe. Leta zunze ubumwe za Amerika ifite ubushobozi byose bishaka, ari ukubwira leta ikarekera kurwana ifite ubushobozi, ari ukubwira ayo 23 ikarekera kurwana ifite ubushobozi, kuko idakoresha ubushobozi bw'ijambo yakoresha n'ubushobozi bw'imbaraga. Ariko igihe hari nuko intambara ziri mu burasirazuba bwa Kongo leta zunze ubumwe za Amerika zifitemo inyungu. Bafitemo akaruko kuba zitarangira nuko zifitemo inyungu, babona zirangiye inyungu bashaka batahita bazibona. Aha, reka twikomereze ubwo nyine nuko bimeze. Hanyuma Sengo Kisangani inzu ya UPDS ubwo ni ryashaka n'ubundi ni Joseph Kabila. Bimeze biti by'iyi nzu? Ni ishyaka rya Tshisekedi DPS. Ni DPS ni ari rya Joseph Kabila ryitwaga ngo iki? EPRD, yes, urakoze cyane. Ni ishyaka rero rya Tshisekedi rimaze igihe rikorera mu nzu y'umuturage, amaze iminsi yishyuzwa, amaze amezi 12 yishyuzwa kugera iki gihe ntibaramwishyura. N'ubundi aracyatabaza avuga ati ndasaba yuko mwishyura kuko ni ibibazo bikomeje kungwirira kuba inzu yanjye muyikoresha amuyikoreramo ibikorwa by'ishyaka ariko ntimunyishyure. Ubwo bamwishyure nyine none Giseke ari kumwe amafaranga ishaka kandi naryo ribuza amafaranga. Ibamwe kuri zahabu. Oya, niba yarabakodesheje ryabuze no kubaka inzu koko. Ngaho twihereza indi update hano muri Masisi ngo FARDC ngo yahunze Uvira, yatangiye kuva muri Masisi ijya ahantu bita za Karemi. Tugezeho tuduhe n'izindi update. Ni FARDC nyine yari yahungiye hano za Masisi iri kuhava ubu ngubu yerekeza za Karemi. Ikindi nuko habaye igikorwa cya mbere ejo ku cyumweru hagati ya M23 n'ubutegetsi bw'u Burundi, aho abarundi bagera muri 500 bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barafatiwe ku mupaka, barabujijwe kwinjira mu gihugu cy'u Burundi kubera ko umupaka wari warafunzwe. Ubu bamaze kwinjira banyuze ku mupaka bakavimvira n'uwavugizo. Bari harimo abakora imirimo itandukanye, abakoraga ubupfundi, abaganga ndetse n'indi mirimo itandukanye. Bamaze rero kwemererwa kwinjira. Nara wese yatangaje ko ari icyemezo cyo gufasha aba Barundi gutaha cyashingiye ku biganiro irihuriro ryaniranye na leta y'u Burundi, asobanura ko batafunze imipaka, ko ahubwo ari uburyo kugira ngo umutekano ucungwe. Abanyafurika bagenzi bacu abarundi bashatse gutaha mu gihugu cyabo, bakoreraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, babaga muri Kongo, ariko ubu bashaka gutaha umupaka wacu warufunguye ariko Burundi urafunze. Ati ntibashaka ko bataha, ati twabasabye kubafungurira ku mpamvu z'ubutabazi kugira ngo babasubire mu gihugu cyabo nk'uko Kanyuka bivuga. Yego. Rero ikigaragara ni uko impunzi zikomeje kuba nyinshi. Mu gitondo bizwi twavuga ko hari 40 biri mwaki mu gihugu, urumva n'abandi bagenda biyongeraho amanywa n'ijoro, ariko twavuga ko ari igikorwa cyiza kuba abarundi babonye uburyo basubira mu gihugu cyabo kandi leta yabo yari yabanze. Twavuga ko M23 n'u Burundi baba batangira kugirana ibiganiro basanga bateye Tshisekedi umugongo. Numva twaba gukomeza muri update z'umugoroba. Ya Vise, niba update wateguye ari aho zirangiriye, reka tugushimire cyane, ahubwo dukomeze ubwo nandi makuru mu gihe nawe nyine ubwo ugiye kuba n'ubundi uri kando kandi urimo kugenda ushakisha nandi makuru kugira ngo uze kudufasha nyine kuyageza ku badukurikiye. Murakoze cyane. Yes, bakunze Jeune Official rero
yari mugenzi wacu Vincent, twari dufatikanyije kubagezaho amakuru yandi rero arimo arangeraho bacuti bacu cyangwa se banywanyi ba Genofil. Mfite amakuru avuga ko M23 bari gutegura ibitero karahabutaka. Namaze kumenya ko uku kwezi cyangwa se uyu mwaka, reka mvuge ngo uyu mwaka, abasirikare ba M23 cyangwa se M23 irashaka gukuramo ahantu bita Shabunda, igakontorora Mwenga yose na Kamituga, ubundi umwaka bakawizihiriza utwo duce aribo bari kutugenzura, ibindi bakaba bishyize ku ruhande. Aya ni amakuru mba mbazane amwe ya Zandani. Niyo mpamvu buriya kuba bari kugenda badoginga bicira hano berekeza za Fizi, niyo mpamvu uri kumva ingabo z'abarundi nyinshi zirimo kugenda zivamo nabi imitima yinange, bose bahungira za Baraka. Ubu amatongo ari gupakira buri kanya amakatari kuba ari gupakira. Niyo makuru ari kugenda ngeraho. Nguko uko ibintu byifashe bakunze Genofil. Namaze kumenya ko rwose ubu tuvugana M23 batangiye kugenda bari forcinga cyangwa se badeployinga abasirikare benshi barimo kugenda bari forcinga bongera abasirikare benshi muri biriya bice n'ubundi kugira ngo batangize ibitero berekeze muri Shabunda, banerekeza n'ubundi za Kamituga, banerekeza berekeza no muri donc n'ibintu bindi bice byose biri aho muri ayo ma territoire, ubundi ibintu bikagenda neza. Niyo gahunda rero navuga ko M23 ishaka kugira ngo isoze cyangwa se ikore, ubundi no ifungiraho ibindi bize nyuma. Ngayo nguko rero bakunze Genofil. Reka amakuru yacu rero tuyahinire ahangaha, ntabwo tugiye kuyasoza kuko umunsi uracyari, turakomeza kugenda tugaruka mu biganiro. Ariko nkuko natangiye mbibabwira, Evariste Ndayishimiye arimo kugenda arunda ingabo nyinshi ahitwa mu Kirundo. Sinzi ibyizi ngabo, mugende ndabona hano imbere yanjye video igaragaza abasirikare benshi, amato yuzuranye arimo aratunda ingabo. Sinzi ngo ziri kwerekeza gusa, ariko zirimo zirava muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Barimo barahunga muri make, barimo barahunga. Yes, ngayo nguko rero ubwo turaza Yusuf Khan. Wangu bose ari kukurasira fotoye. Umuhungu hano rwose hano arimo aracanira ikintu bita rwose suko yarimo arayirasa, yateye amavi hasi n'imbunda ku rwego rwo hejuru arayirasa. So reka rero duhinire hano nkuko twe tunari kujyana rwose tugana ku musozo. Ubwo turaza kugenda tugaruka tureba n'andi makuru ari buze kuba agezweho. Rero murasabwa kubana natwe gatanu kuri Kagenzi. Turakunda cyane, ciao.